mayam krumzari adon imbir impact news ni Rajdong Thongbam manu huna hari ba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaran mokchari ngasi thokhiba maru oiba headlines okhiba pauk sing khara khanga charaga ngasi manu huna da khana janab gi damakta impact news ki studio link sin rale basi joining us tonight on manu hudna senior journalist Akoy Jam Sanatoni Oja Sanatan Butaran mokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Thank you. Also joining us human rights activist Onil Khetromyumni Onil Bisutaran mokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Roza ngasi thoki ba thodo wa thok mayam sigu manung da koi khara khanga cha matam da ha mata koi gi koi ILP gi ho hai bata ILP gi ho changchen ba makha chathari nanga jadum chathar le ri adu ngasi si yamna tuan bamong da hai targa di koi gi ngasi dagi government na school hangdong na bagi koi order thokra matung da ngasi school se hang ba hore adu school hang matung da mahiro singi achauba ihau lakpa aduga it is again followed by mahiro sing sida police na akan ba kutha khiba khara leibadagi madu pen da phondo na maro ina mahiro nupi sing da koi police nupa sing sina kutha khibagi wafam leibasidagi miyam na pen da dran mi da wan biro padadi lambi tingjan ba yaw khar ma kethen lonsan ba yaw dukan lonsan akan ma makal gi khongjam mayam section ba hokre matang sai sida hangjeni ba wafam se ja hayeng nunggang pung taruk tagi su pung nipuni pan ni gi hai tare koi general strike ko kibale re numi ni gi oina hayeng numi da pung taruk tagi ihau se kangan kansala pogum tawri khara pharboi ning ore adonu buga mena su school se hangdo na bagi wafam se la kibani kari habini oja school hangdo pasina he na ko ihau si ke tare he na kankhala kani haibadagi government se na ke inhibition aki ba ma leibadagi school se hangai hanglak tabani adu ngasi hanglak matam na government khalami budu chumme han laga duri bra kari han lobi ai government school hangdo ibisi government gi magi degi yamna sata jingi manga daba sangna magi mai masing tamdar gadi mang budu urupadi madu school hangdo ga kahalaga magi study makasa taban phai hai na khanbadi oibi ai adubu tasingbadi leibe issue da ILP gi issue praja ayamba nupi akhoi angang nubi loina alaman yauna ai masi yam serious when lowa lebak si manipuri hai da maite je maroina beli tai ba majority people singje mukhibi ai hai be ji phawbugum na tawre mi ayama da phawbuduna wa masi gi yamna issue ji akhoi khudimakta yawgadamni haibagi wakhan gumba leibesina masa masa involve tawre na loje participate tawre issue je yumdal so aduda si matang sa government na ojigi bill prepare tawriba bill ama lale haina withdraw tawribsigi sumaina hakadriba adu bill puthokadriba matam moina piriba numi humni mu haiba adagi amu thama khayam haiba sidida chinganingai oiba leingei sida government gi atabi ma bill sida akoina people na pamadu yaudre adagi di opposition gi MLA khoi gi kano singna aidi political party singa faminagre adu political party singa hana hapu haibu yauhidre haina chai na bam leingei sida hojiki prajada o sigumba safaraba bill ama puthokani haibugi thajadri marak sidida government gi paukhumje fajana piba ngamdringai sida chingnaringai sida sata jingi motsu khangdana sata jingde swaida sata jingju sigi government torbi yaningi bira yaningdabra sata jingi wakhandu kramai leige khangding no moine school ji hangdo ure marmaduna school hangdo buga di laik tambagi mohta akoi di ILP gi yogi changchen gani na khongjeng gi lak mama su joint student union of government high secondary school kinda thatrok pachero da hai bisi right to education da gi di hojiki oina koi right to life se ne hena maru oi habi wapam phongdo khibali kharabani adu ngasi school hangdor pajana madu tasena chumle habigi wapam mama hadi sakta mama example ma set to khiba mali adu onil dai lakchani se ngasi gi koi gi mahiroi singi oiba khongjang haba tare koi gi minister education minister emo kendro gi office ta thomjen abo honabu matamda maru oina koi like tamjaroi direct se pisal lage na changjan basi secretary ki gate se lansa laga changchang gre hare changchang matun thokhiba police na koi mahiroi singi kano se control tong no honabu matamda police nupi constable samyam jaw bateng na jai adu maru ina nupa sing jena chang ga moina hena actively participate to ba nupi constable sing jena koi ke hatar recovery mode to ina moina phara matung da moi senabi bu gumi mong lere nupi police na mang tharaga nupi macha sing se control to ba pha pa kun bagi mong am ta lekhi deng si ayam na nupa police sing se na phu ba na traga chinga pu thok pa du in thok ba mayam jokre matuta koi mahiro mayam sokre koi chorana mahiro tra mari mu sokre ani phajal re do ju thado ki bedle re numi da ram phau bujida kari haibi ningi sumaina koi mahiro singi
ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯁꯪꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯊꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯥꯏꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯖꯗꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 12 ꯇꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅꯒ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯟꯕ ꯐꯨꯕ ꯆꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ UN Convention on Child Rights Convention ꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯝꯅꯤ 11 December 1992ꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ Article 15ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ children participation ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ democratically ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯕꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ children ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ below 18 yearsꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏ mature enough to take decision mo yawning ya yawning da ba yai adudi moi sida leje ta sena this the children myam ma hairi ma school je medium ma oine season are ma kano protest tong namna ma ji yaning da ba khar leibne ma se angang je lo ne mature ori ba mi ngata ne amrom da moi phone am to da sat ba mi konga am yawri angang loin sa person de moi apam ba gi na sai gi spirit of moi gi ILP gi spirit sida pamja de na chang ma ngata ne amrom da di aur akhu ne to je rectify to re akhu gi convention de loin to ro bhaw luri di na sai gi manipur police की कनो थोंग हाई तारे मोइदा नसाई के मोब कंट्रोल की कनो में कनो पराम हो लेते हैं मोम दे नसाई माइक कमाई सीजन इन माइक सीजन की मोइ प्रोटेक्ट तो रे मोइ से अटैक तो रे बा क्वेश्चन नम लाए से दे अन मोम तन कन्फ्रंटेशन जे मोइ लोइ अटैक तो वे हाल खुद था मोइ हाल लोइ हाल इन सुम येंग बदा आई इसा मक तो नान उरी ने इसा मन को उरबनी और माइक सीजन अब्रा इदी मोइ जुरिसडिक्शन काय भो ले मोइ क्राइ भो चंग बे आई क्राइ भो चंग मदु की ऑपरेशन में सुंग इ लेते पूरा नेगेटिव अदुगा instead of that moi adugi mahutta moi na tawisi adum nung tharak pu yaudaba nate ko adubu huji phau yeng de sai gi student je akhuna document of the almost 92 bong nahan 1 week ki mamam phau de aru ngasi ngarang nahan loin thara gi more than 100 students ne ba aru akhoi gi state actors sai tare akhoi gi Manipur government se anti children noi brand question nam lai ba masi de targeting specifically on a target to is out of 120 muksida adult year is almost 15 muktane 99% the children school uniform oiba ngatani amron de amro school de ngatani the 11 12 school de ching ni college ching de school children myam je specifically ho je khandu ga moi target to bo hore amar masidi condemn bong nate masidi moi je prosecute command to bo ya ga de ne akune thi je akune ji document to is almost 92 case ai je ngasi ga loin thara ga di yamani ko masi myam no khomjala khoi moi gi matak da prosecute am to ge na legally ama to ge na kan to moi gi action je heman gra ba yam police ki action je at the same time hujik company ani RAF to request on Ministry of Home Affairs Manipur government na RAF is the anti terrorism port ni edigi anti kano mob achauba ga lakpa matam da season ga port ni hai tare adu children myam je terrorist one lo threat to ri question nam la is de adu ga na sai mob moi se heta violent no mob to ba uncontrol ba mi dum praja lo khang na ba de si violent oi ba yaw da bi adi khara ma ambulance nung thomam ba sporadic jam yaw ko adu yaw da ba nati within the violent kano myam da adu gi big question ja ko ji children sing je anti terrorist one threat to do je RF की कंपनी अनि लागे दि कमाइना तो कोई रैपिड एक्शन फोर्स CRPF की 105 बटालियन कोई स्पेशली थमग्रब ट्रेन तोरगा ये मॉब कुंबा क्राउड कुंबा कंट्रोल तौनगी दम थमकीबा बटालियन सी लागबा तारगदि होजे कोई मणिपुर पुलिस ना नरगा CRPF की अतोबा बटालियन सिंगना क्राउड सिंसे कंट्रोल तौबंगम द्रि मरुइना अंगा अकोगी महिरोय अंगांग सिंग पु कंट्रोल तौबंगम द्रिबसी रैपिड एक्शन फोर्स की यामना ट्रेन ओरबा प्रोफेशनल ओरबा कोई पर्सनल मैम से लागा दि खरा मखै कोई हुजिक थोइ हिंसा सी violence si mahiro se mathai thoi se khara phani kan bi bra kari having masi phabagi mohot masi amune fuel to ni masi amune na chau thora kani ta sina di rapid action force se amarom de yam specifically no model train to je terrorism gi port ama edi second communal violence adu communal violence adu gi port la ga di na sai manipur go mengi matha yaw da bai tare go adi ko yaw da bagi na sai gi moi gi responsibility hu jibo address to driba for example ngasi gi case ti yeng si angang mem no thomjale adum tangkhai bu phajana phambal laga loin thamaga
ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀꯦꯟ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯇꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯁꯜꯂꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ILPꯒꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯟꯕꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯍꯨꯗ ꯐꯥꯎ ꯁꯤꯔꯝꯃꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ Okay, ꯍꯥꯏꯕꯗ tumina laysalamdragadi khoi lengak loising sina maru ina minister sing sina tumina laysalamdaba tholaga praja ka connect ro wari sanar ma taragadi perhaps hujik leba situation simak yormdaba ya bagi wafam ni oja sanaton da lakchage akoi keno sing sina minister sing sina ngasi su mamang du su matan jam yam yakore tholaga wari sanar ma taragadi hoi angang sing du su na traga dai atop ahan khongjung lei mayam lai bisu ka hena violent oigadaba amtanate कोई मेमोरेंडम पेशेंट मयाम अदुदगी थोमजंग रही आर के नंगी युमदा थोमजंग रही एनजीपी जोगी मयुमदा थोमजंग रही मयाम थोमजन बयावी याम कन थोमजलक पतारग सु युम योर मतमदा वारी सानब मतमदरी मयाम से याम डेमोक्रेटिकली लोई वारी सानब गातनी ngasi थोदोक तो सु बाईपास तोरम याबा मखल की थोदोक ने खंबी ब्रकरी हाइबिंग होजा मसी हुजिगी दु हाइबि दु सोमे आगांगिना आंदोलन तौरे हाइदना पुलिस हान थाजन बसे सिनै खाइबे दं तौबसे पुलिस तो नुपा पुलिस आते ना कोई विजुअल से पुलिस से मॉडर्न पुलिस की ट्रेनिंग यावरबा आंदोलन ने कमायना सी थेंनगदगे ओइ सोनदना थाईलैंड गुबा लमदा खोना उबकांदा आइदि नुंग थाजले प्रजा नुंग थाजलजु पुलिस ने मोइदे ngakje प्रजा नुंग हल थादे ए येंगनबो उना हानाबदौना enemy na te yengna na te yes moidi training torobani praja kamai control tawdege mo kamai control tawdege praja sona na khodi tolob chai ni moi seva tawbani service to the people ni police je moi ngak senba moi ne sogadab da khoi toro moi yan ta halaga pharaga puraga su haina madum tawdab da yengna budona phudera buje masi achoba asobi omne adu modern police na tawa thaina gi haidi colonial rule leida colonialism gi akoi british ki sajato adu ki kaita hongdaba police point ure okay aduna irang jangang gi barton toba akoi singnaba khana boina ngang ngoriba I blood inkhala ko mai to bu hona de adu haibi de maina kari gumba MLA nani bom jagi yumda nobi myam la anan gimne la kesu phudi ngangni thoraga smai to wi mai ben to adu leibak irang hordi akoi gi leibak 사선 여리바 미니스터 싱가 토라가 인티잖아 뭐이렇게 저 할로 와요 이사사 신이 스마이 또 보니 거기 빌도 프리페어 떠리 너나 다전업 빌면 떠리 호너리 맞아 맞던 걸성문이 라이슈 땀지 너가 거기는 템버 간다 안강 이거 떠로요 아주 마도 여번 루싱문은 로레가 폴리스 사도 거이세 어지 양 좀 더 보면 뭐가 맨가 소유와 폴리스네 맞지 야 소유와 사선 가만히 떠고되기 나로 사도 지금 가만히 로이네 거되기 강느라 좀 사손 떠리 거기 하이브디 락생가니 하이브디 야로야 아도 소유없네 뭐가 okay bas pressure cooker ki type ta pressure se sum pressure to namkhai ko thongani haibdi mi thongbu yaroya pressure cooker yaroya okay pressure cooker na thongbadi yaroi adu mahila sida yamna wari sanraga proku yabu apam le adu GSU joint student union maru ina ko government higher secondary school gi student union sing na form to giba mahiru sing maru ngasi su makoi na ni let toroga khongjing sa singri base makoi gi matung ina dei koi ILP gi bill su pami bill loina na koi tang tara mamang thagi tang nipan da lekhi da sapam Robin Hood ki misi sing asi almost tha ma phajal khadorab ni tha pha da numit mari manga da ngasela basida hauji phawba koi judicial inquiry toroni hare report thagalo hai ngasi paw ho yauna re khabar jing da gaida media ra lo yaurabani adu hauji phawdi yamna tamna sum inquiry tawgini adagi tha hom jani inquiry report lakpada tha hom angang gi aroiba mathau mangam tawdun dum lekhidre bra maselo sun rewapadi ngasi Ananda Singh Higher Secondary Academy hatang hangami sapam Robin Hood tam lambe school Ananda Singh Higher Secondary Academy hatang halami perot amani lora matung da lekai myam changal dana school se koi justice pangri bawdi sapam Robin Hood tam lambe school se Robin Hood na justice pangri bawdi school hangi gum se haibagi mayam na yanaba makha da school lol hanki kari haibi ningi so asam tole gadi karam mong gi result laktori aina khajab judicial inquiry to be mathau suna ta dre ma se ta sing na di already eyewitness lab ne loin uram ne loin khangom ne loin kapi ngat ne ri kapi bom je expiry 2003 sahi traum du sur ba expiry mamang gi bom ni jin nei myam ji huji dum mam news ta dum phanging khan je adu judicial inquiry to be mo ta moina yamna responsible government na mo oragadi na sai gi mi jing do loin thi do ga moi verdict ma bi yam instead adu mo ta Robin Hood to an accused tawre huji leije case yam ya manipur ko yam ne ignorant no yam ushita ba karing go thaine bom yauri ma sida aduna
as long as masigi poche sum tawringo de aina khanbada adum kangkhat pa hengal ke deni sidai ta thabi poche sumu di ujadre ai mot di manungi ai dum mayam je monitor dum tawje amnum peace ki development is work tawbani na violence my name thabai pote ai potential oina ai analysis ki matung di sumu di de kangkhat pa di hen okay nem thabagi mong di sung udri kangkhat pa khatani oiduri se kangkhat pa gi yam chawba example haibabu haye numida waram gi pong tarup tagi pong nipu nipan gi general strike okay bizna khwaidi ki chawba example ni on that note ben troja ki brati an thonjara ki impact is meng dano legi Welcome back. Adon engbere bese manu hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthongbam. Manu hunada makha chathar poina ngasi thokiba maru oiba thoda wathuk singi maraktagi amo oiriba koigi Narendra Modi no lechingba NDA government na chahi humfumu phargla ba koigi naga gi ho hai batare naga gi wari sanabadi peace talk city 1997 dagi lakhibani aduga maru ina naga na koigi Nagaland na natraga NSN IM na taliba koi demand si Maruina koi Naga inhabited areas in northeast ki natraga to paleba ki borbu sumayam se punsa laga administration amagi makhada laiba demand se torga lakpani adubu hairi wapam si center na yadaba wapam kyamuk lai khrabni wari sanabada nuaina bagi maram se machine su tum oikibani adubu ngasi ikhang khangau dana ngasi khangau da bai se how kibno mit kharani sida koi PMO de prime minister office te ki Twitter da gaida thadok ki information oina tweet oina koi treasure oina promo oina ngasi phawda ngasi ayuk phawa prime minister Narendra Modi na ngasi mahaki New Delhi da leiba 7 race course ki mayum sidagi koi tweet tor khibada hairiba mafam sidagi hairiba yum sidagi achauba historic oiba pawma thoni gaina law thoki blere adu numidaram yorkum matamda tasengna thokre NSN IM ga koi India ga men ga ngasi koi agreements yana se si Naga peace accord na taga treaty se sign taw na khre masina karam makhal gi hojik manipur da ILP ki charang na baleri ising jawshalap gi khunja kayama wadro leri ba tanja sida hairiba anauba breakthrough asina Manipur gi socio political scenario sina karam makhal hong bala kha ta habisini ne khangjin ngi si ojad lak chagi ojad santon hojik government ga koi NSN IM ga ngasi yana gi ba koi yana che sign tona ki ba sina karam makhal gi hong ba immediately porkane an khambi bage hari ba koi naga me am ponsen bhi wapam se ga mena ya ghraba jala hojik accord to da kari kari yauge wapam yauge habte pongdok pa laitri mase yaram du jala kari habining masai aina khanjabada Uji mogi chahi taraga nipan surba nagagi peace accord type tare. Masi apabadi moina peace porang na bona ba apaba khongthang amaga men yam sang la kan da Modi sarkar na prime minister ngasi accord tawnare haise koi udi ujadri min udini na sibawdi sine haina pijum sanda panga haibdi noite adu aidi Manipur gi akoina pa akoi state ki wona di Manipur gi integrity si boundary si kaidaba integrity kaidaba haibne Manipur as it is leiba nagai problem to solve to haibne moi hari na Manipur Nagaland Manipur ne Assam ne Arunachal ne sida tariba naga tariba lamjing je moi de punjan ba haibe ki sang ba dawi yamne sahi umbugi la logi la pun de ki moi Nagaland state assembly na tariba resolution nglo moi ne assembly na mari lo re na ko mangarak sure moi ne lo ne yaroi manam di state amadi ki lam lo wai je akoi Manipur na lam lo ya de baro sarkar de article 3 de yori ba samvidhan ki adai da baro sarkar na masi hongdong ji ni ngami adu state ki wa ta da ngami ne to di federal structure kai do ne spirit ta state ama tang ki wa yaroi federal structure ni mani baro da ji federal structure in unitarian spirit ko ya federalism ki leiba si thugare ga ngami ha da madu tawdu mande aduna June 18 baro sarkar ning jang ngani aran ba step am to June 18 thok khibana ba thum da ba ya pona soi khibana madu ma soi ba ma repeat to na na bodina awon nong post te mai hona ba naga solution ba madu accord te yarong ne se masi ma dei thajadi okay accord te yarong ne habadi thajadi adu bu mamang da taksale asuk sang na NSN IM na we Nagaland government taksale se Baro sarkar madu khangba yam sensitive oi issue na madu Nagaland gi manung gi state accord na kai do ya ge naga da kai moi government da Nagaland is kai power pi ya ge constitution da Kashmir to ismaina id hena autonomy pi ba item khara da agai concurrent list state list yaw de union list de kai kai moi de hena pi ba ya ba ga moi se adoi da tasalaga thamgade Manipur sokdana adi Assam sokdana Arunachal sokdana haibase leirongone thajai madu leiramdab targadi madu mai chakane okay
모두 야 아무튼 모두 사이기 하나돼요. mai sa kani matang sa ta onil respond to bini ha 아무런 사이기 시기 비스톡 하이테 나가 비스톡 때 콰이데기 트랜스퍼런트 오이더바 이리 콰이데기 앰비기어스 오이바 콰이데기 below the carpet below the carpet 마치 아코이기 톡톡 폼 마탐다 타시 인디아나 후지 복 톡톡 카슈미기 톡톡 스리랑카이 톡톡 바 이디기 드루프라이 톡톡 바 이리 시 실롱 에코트기 마퉁다 토기바 톡네 비시기 아무런데디 에니세나임 라이 실롱 에코트기 또 실롱 에코트 포 론 트랜스퍼런트 오이 아루부 after kano lakpadi sigi naga pistoki lak matamji sigi je sidai hena nan quite a transparent oidaba pistok ever India gi history da masing khatane ta sing naijara gade atei di loina badum loin transparent oi haitare min khang international forum khang de ama khang de international forum loin support tong nei ama tawi haiba pistok sigi pistok je khusi pho disclose amuk tok ti krai khang de ado ngasi prime minister ki speech ta su koi gen Nagaland je koi greater Nagaland wa suman pandi hai tare pe Nagaland se sa khon ba prosperity adu da mayam palle adu ka Nagaland gi maram da ngatan yam kan hai risi adu ka koi national media se su koi pau in phongna risi maroina Nagaland gi boundary manung da apply to gada ba accord ni heavy wa phum suleri adu cherak sida koi gi NSN IM gi hui luching ba ama ori ba koi gi Isaac chisi su si masu yam kana na raga hujik lai basida na bi chang yam serious oibni na ma si almost handa kisida kitang kanto kiba yaragadi mana leiring asida haide accord si yana ba ama puragadi phani haibagi wakhan si NSN IM da su lebni na mana leiring asida thurang ta loisalaji haibagi mong da tobani ka su ape tum indirectly news se lai kari haibi handa kisi adu mai mong da step lor po ma NSN IM ne yabu yagadori ba kogi greater Nagaland के concept से था तो होगा greater Nagaland concept से था तो होगा only for Nagaland के development के दमक NSN IM ना कोई accord से sign तोंगी इनकन भी the question is greater Nagaland bi concept mui question that is also the democratic right amne ai madugi matang ne thamjage ar Manipur gi democratic right lai Nagaland is democratic right lai mi amne claim tor president koi analyze to bom da kala adu analyze to bom batam da transparent with analyze ko the sinister gi pot am lai tumin carpet makha da to we pot ar peace accord ne nan ha ne kui na sa na chahi tra kun tor president sidhe violence story be any say na am na violence story me am je kanam to record to ira government na deliberately attempt to ira sigi question am so yam aso bot am so lei hai tare si mi ha li ba kidnap to ri di extortion to ri ba myam se si to deliver to be yar moi peace accord to the yaw bra ham deliberate adu peace accord bu manung da extortion ya bra idigi mi ha pa driver fa ba ya bra di kidnap to ya bra adu gi question am so yam argument am lei hai tare se adu kari no khang din ngoi de ai si de si da kari no khang ri na adu ai Nagaland gi concept Manipur concept ba comment to okay accord se kari yaw ri na hajat seng na haido prevent transparent oi da bani na hoji pogi orti chamun mari adu mamang da tangki demand sing dugi basis ta marang mamang da sare ke wari sing Nagaland ga mena lauki ba phirip sing mayam si yeng ru matam dadi hai wapum si yarong gadra hai ba ki chingna ba yam chang lei bai wani adu bu accord ki point mayam se point by point la matum da ta sing na khang ni kari no hai ba se adu bo ja matang chen hang jeng se khogi kari gumba hari ba accord si da koi integrity kai bi wapum si yarong pa tar ga di khogi Manipur na koi mamang du haje ki ba koi Manipur se si koi Naga ga emaro in NSCM ga NSN IM ga government ga se yam koi re wai sanari se are moi gi demand kari no ha se Manipur gi CSO mayam government are gi miyam na make sense na khanga bane ado koi na ha na ki kemta prepare to da only June 18 thokare ha ga mathang so koi June 18 ama thola kini ha gi mong da dum singna ba koi site gi preparation ma irei le to gum tori se kai ha ni ja masi matang preparation to da sum ya bazal masi Manipur government maroina Manipur government da khangandana Nagagi pistok to da khoi ba akhoi gi Manipur gi lam loksan bai se Nagaland na Assam khangandana Assam gi lam loksan bai se swai da ni monitor be da bi si 1947 da Jadu loksan bai ya diare Zuko Valley ga je takat loksan moi asidi ba akhoi nang moi asidi center na center to boundary commission to gera natraga aduna center to godom ne moi customary lo ga na pangang di yawana ti manti gyan da bai wana Nagaland gi orju manti ken kan gyan da yawa hajeri ba modu yaroi adu ma thakta Nagaland aina khanbada rik chei yam sangna ekorsi sathara kan da loisin bi yadrisi moi na pure lam Naga taba singji punjel loy bi ayaba natamni na yam sang lorin ne ba ene sen su okay moi na su yaroi ji khangbre sum yarap ta kan da ekorsi yaroi do pon mong thangjen da saki toroga akoi na aloi sel kan da kolai mayam sir kan da akoi na gyaman ta dan thanum bai se akoi da koi ba pap
Purani. 랑선대에 하이브기 세이주가 라고다 그리고 나가 하이시드 라가는 나갈레론다 온셀라가 하이디 아테이 스테이트 야로이도 포시디 파이다 거의 가클럼 탐지가 있는 하이런 것도 말해요 나트거디 아이 마도에 현재는 또거디 마도 코나 라가니 거의 머니부기디 인디기디 까이베요 해는 레그래요 말은디 나가기 가면은 또 보지 얌싱은 또이 1947다 뭐네 에코런도 9.9기 나갈렌 기 리더신가 아주 바로 설가가 맞춤되다. 맞아 아삼기 디스트릭 뭐 보이나 나갈랜드 레이도부 간시다. 맞아 뭐이나 아주 뭐 나가 다발람 징기 분은 이거 하야. 아주 하이브도 뭐 야데 바로 설가나 야데 아주 ILPD 있잖아 봐 하는 뭐 야네. 아디게 뭐 19 그러다 아디 1960다. 스테르 펑데게 나갈랜드 16.8 에그리멘트이네요. 바로 설가 뮤싱가. 이런 거 뭐냐 나가 다블링 이제 분은 마야 모두 다 거의 이미디얼리 모두 칸나방가 뭐에 생각이 생각 양강해 봐 ILPD 저터베 야그니 미조 에코토 간다 1986다 랄딩아가 또는 간다 쿨라이 다도가 또 간다 스테르 피름 다시다 뭐 에코 이네요 바로 설가가 라지브 간디 맞습니다 아주 좀 뭐냐 나가 거의 미조 다바 머니푸기 람마테 대시 록설 원 뭐 다비 또부도 라로보기 인디펜던트 라고디 아주 뭐 온다래야 봐 모두 이미디얼리 아코이 시고 뭐지 칸나방가 뭐 생각이에요 아두 가인데 생네 이다나 뭐 에코톡 설가 많이 보다 민나마가 뭐 모디나 거기 넘지 비기네 할지 하용 것들 신의 신의 모두 거기 우디나 하이브감 돼요. 소이다. 아두 오케이. yes. 모디나 하람 덕디 만데 마망데 야디 하비 오픈 폰도 클레브나 아두가 ngasisu 거기 BJP प्रदेश BJP मणिपुर प्रदेश की डेलीगेट अमना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का युक्ता उनकी बगी वापम लेरे उनबो मतमदा हुजिक लेरि इचाव की प्रॉब्लम सी मसीते पांगबे अब मतेंग होम मिनिस्ट्री दगी पांगना होनगनी अदुगा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमदी कोगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स की किरण रिजिजू सु मणिपुर थारागा यंगसेलहनी की हाबगी वापम फोंदो की लेखरे अदुगा आईएलपी की मतंग से स्टेट गवर्नमेंट कोगी constitution की कोगी एम्बिट मनुंग फ्रेमवर्क मनुंग आइन अमा समझ मतमदा एनडीए गवर्नमेंट मदुदा केमता अकाइब लेते कछु कायदे हाबी वाफम फोंदो लेखरे करी हाइबेनिंग अरोय बोना लास्ट फाइनल क्वेश्चन कोई ऑनिल तसेंग हाइजरगदि मणिपुर पेपर द तोरम दो हादि होजिकी कोगी agreement sign tong nagrise treaty sign tong nadri mamang seda manipur gi mi gasu unagrabnina masigi relationship tum khara dem dom ma kari haibini otum yam phajana leramgani ni khale ai motari khara haibidi ILP gi jidi political will gi issue ka tani masidi atei kaimta leiteng khanje ai motadi mona tobu tawge ge di ai masi adubu sai gi masidi hurdles ka lakpagi haibidi minister singh ji gi nexus myamam lei haibidi outsiders gi myam madu gi business ki poto kairak kadri ai ni kitang suspect to bokha lei ai tare once ILP ji implement toragadi ai adugi main di amon da koi government tika gi government non lei budina taseng naragadi aduna adugi economical gi issue katane taseng de maji political koi human gi na koi myang gi leba gi khan bagi political party di ai di yubu jadi ada amani lenam gadreng khalle aru mi hum puje dum yam nem lei bai tare mon aduna bu opposite pau dum irang ji sathale mona tobu tawge de ILP ho moina ho political parties na ho gadabi ho ne political parties na ho di si praja na ho dra ho dum yaba pone moning khangom thoe ba du praja na ho dra bokta yamna ngan linga de selo yam ne to yam nongai ba pauta akoi prime minister narendra modi na ngasi BJP मणिपुर प्रदेश की म्यूजिक मुनम मतम द फोंदो वाफम से तसेंगना थबो न ओथरप तारगदी मणिपुर मियामना तसेंगना नुंगाइगदा वाफमनी अदुबो एट द सेम टाइम होजिक साइन तौन की बनुमी दावरम दा सेम प्राइम मिनिस्टर सिना NSNIM की लुचिंगबा कोई मुइबागा साइन तौन की बा मतुंग दगीदी चननिंगाइ ओइ वाफम दिलेरी कॉन्स्टिट्यूशन यादव वाफम खर लेरी नागा ताबा मफम सिंह पुछन बाइ बसी कोई मणिपुर स्टेट की ताहलम दना नागालैंड खतगे अयाबा नतक NS कोई लुप अमगी यानरी हाइदुरा पुछन बसु यारदो वाफम दिलेरी अदुबो हाइरिबा वाफम सि याथोंग की बतारगदी अथुबदा कोई टाइमलाइन पीरी डेडलाइन सि चही अमका था तरु हाइदि पुना था तरनि पांसि मनुंगदा कोई एकोर्ट तेरी वाफम मैम से थाबक ओंथोकपगी डेडलाइन से गवर्नमेंट मसा मना पीरी था तरनि पांसि दा कोई हिरोशिमा नागासाकी द सेकंड वर्ल्ड वॉर की मतंदा ताकि बॉम्ब मतुमना कोई territorial integrity pom ma tarakadra have gi aki budumadi admak leri on their own asi on the man hongi thamse matang swat rusin jarge ngasi ki tharmase da one lamadi aja sa antron lingri tuna ngasi ki tharmse mapung phan bidam to jani bi tha jo ponduk chari appreciate yo join masine ngasi ki manu hongi tharam ngasi ki edison se karam to bi bage ko khan birpe yagane khoi mail id impactvnews@gmail.com natraka khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha birpe yagane with that this is Raj Rongthambam signing out see you same time next time at prime time have a good night